Evo ovako, dragi moji gledatelji, koji mene prati na Instagramu, svaki drugi dan može vidjeti Danija na storijima mojim kako drži fokusere, kako me trenira, tjera na Marince i šta sve ne. Tako da sam odlučio pozvati, hvala ti što se odazvao na ovaj poziv, malo popričamo o boksu, malo o fitnessu, ali svi koji gledaju moj podcast mi znaju da ja počnem u jednoj temi, onda završimo na nogometu, na filmovima, na igricama, na ne znam ni ja čemu. E sad, ti i ja, ako se ne varam, mi smo u maju počeli trenirati. Tako neka, ja. Tad smo se nekako i službeno upoznali prvi put, mada ja znam za tebe 10 godina, obzirom da sam s Kenom družio, išli zajedno razred, vas dvojica ste, mislim, i sad ste bliski, ali tad pogotovo kad je on bio ovdje. Tako, mi smo od neke 2012. zajedno. Ja, pozdrav za Keno, ako ovo bude gledao, vjerujem da hoće. Ja ako sam išta tad znao, a te vas da sam znao da si ti u fitnessu, da je trening u pitanju, sport, je li to od rođenja krenulo? Od prilike, znači od 5. godine sam krenuo sa fudbalom, ko svi kod nas, znači standardno, nogomet, tamo negdje do 11. I onda neku fasujem povrat koljena, pa stavim gips neki, pa rekao, ajde šta ću, nemam šta raditi za nogomet, idem malo šutati. I onda se zaljubim u košarku. Košarku, ja. I tu ostanem, znači ostanem 12 godina u košarku sam bio. I poslije toga onda malo boks i tako. A šta te natralo da pređeš s košarke na boks? Ja znam koje su godine bile kad si trenirao košarku, jer ja sam trenirao košarku možda prvi, drugi, srednje. Krenuo sam, zapravo prvo 7. i 8. razred kod Jasmina Pašića sam trenirao. Kod njega su svi trenirali. Onda sam prešao, ne znam kako se zvao trener, jel Bahrija, tako nekako. Bahrija Kostic. Kod njega... Kod njega sam ja prestao trenirati košarku. Što? Šta on je dokusurio, jel? Ko sam me bojkotovao, Majke, imam osjećaj da je Trsto molio da napravim grešku, da je molio Boga da napravim grešku, znači da me izbaci. Tako sam ja osjećaj imao s kosom. Ne znam, ja sam njega, znam da sam par treninga odradio sa seniorima, da smo išli u Krupu nas jednom, vozio sam sa njim autom, išli, izgubili smo 60 razliki od Krupljana. Od Krupljana, izgubili 60 razliki. Znaš šta je bio problem tada? Koji je to bed? Znaš šta je problem bio, što mi smo, ne znam, ja nisam tad igrao u seniorima, ali ti kad odeš gostovat u Krupu, u Cazinu, oni dovedu svoje seniore da te sjebu. Normalno. I onda mi tamo smo srednja škola, možda čak 8. razred, igramo s ljudima koji imaju 25-6 godina, koji su viši od nas za glavu, izgubiš 60 razlike, dođeš kući, nije doživao. Ali onda nismo mi preglasni da nismo, zato ja imam Ivana da to sve sredi kad dođe kući. Svi trebaju jednog Ivana, jel? Tako je. Pa naravno, ja ovo ne bi mogao sam, znaš zašto? Zato što prvenstveno od mikrofona i ovih stvari ne znam ništa, a druga stvar, ova kamera snima samo pola sata. I onda ja morao ustajati, pratiti koliko je onda je on zadužen i za kameru i za sve živo. I kako se desila promjena na boks? Znači ja sam sa 12 godina otprilike krenuo u teretanu. Znači sjećam se, pošto sam bio, ajmo reći, napredniji u košarci, odmah sam krenuo raditi, zaljubio sam se u košarku i 6 sati dnevno trening, znači ludilo. Edi Subašić me gurao non stop sa seniorima. XXL, jel? A ja sam kod njega trenirao, gurao me sa seniorima, ja sjećam, Ado Felić je bio tada, možda ga znate, momak. Uglavnom, on je bio 94. ja sam 96. Od tada u tom periodu sa 12-14 godina razlika je u 2 godine ogromna. Da. I on je bio tad potencijal, mlada nada. Uglavnom, znači, slobodno bacanje, ja se gurao uvijek da skačem dole. I čovjek mi zagradi, iznese me, ja sad imam 1,78 62 kg. I kaže mi, rekao, ovo ne ide ovako. A koju poziciju igrao u košarci? Igrao sam sve, zavisi od uzrasta, pošto sam igrao i u pionirima i u seniorima. Ako sam u seniorima, onda sam igrao playmaker, back. Ako sam u svom uzrastu, onda sam igrao centra, ali modernog ovoga centra koji igra playa i centra. Tako da, tad sam ja već neke krenuo u teretanu. Ali znaš kako, to je uvijek bilo uporedo sa košarkom, znači nije nikad bio bodybuilding, da sam ja samo trenirao klasični bodybuilding, uvijek bilo uporedo čisto eto da malo jačam,
Onda se kasnije saznao eksplozivnost, odrast, to je mene sve zanimalo, tako od tada ostao još u teretani do dana današnjeg. Znači, teretana mi je uvijek bilo ono usput nekako, 3-4 treninge sedmično. Pored ostalih stvari. Pored ostalog. Međutim, nuspojava teretane je fizički izgled i onda naravno, pogotovo na 1,90 m, svim ovim našim aharima. A ja sam igrom slučaja radio na obezbeđenje isto. Tako da tu je potrebno malo, tu je znači dolazilo do neki fizički obračuna. Tako smo odlučili ajde malo da se naučimo i odbraniti, znaš. Ja. Mada nisam ja loše kotirao, znaš, na ulici. Imao sam uvijek u društvu par ovih boksera, kickboksera, ja sam uz njih, znaš, malo trening i to, tako da imao sam onaj puncher's chance, što se kaže. Da. A služio sam s izrekom jednog Sarajlije, koji je nas uvijek tako savjetovao, on je bio stariji od nas, možda 20 godina. Kaže, paše, kad ti neko prilazi, a da ga ne znaš, kaže, što ti prilazi, kada ti njega nabodi, prvo, pa ga onda kasnije, kaže, pitaj što je prilazio, šta je htio. Tako da, znači, igrom slučaja, taj posao, sam od sebe i čisto moja neka želja, rekao, ajde, to nisam nikad, ajmo reći, izgubio na ulici, tuču, ajde, rekao, vidim kako je to u stvari dobiti. Mogu li ja to podnijeti, mogu li, ne znam, ajde, rekao, zanimalo me, rekao, kako se ja nosim u tim situacijama. I onda, znači, 2020. u najgore moguće vrijeme u Bihaću, ja krenem boksati. Znači, kad nije bilo nijednog kluba, bio je samo Sandi. Međutim, 2020. početak, znači od januara odmah se krenuo. Prvi mjesec, ja sam individualno krenuo sa njim, koja i ti, znači, što radimo, 2 treninga sedmično. Već iduća sedmica, ja sam razmišljao, rekao, hajde da ubacimo još malo. On se iznenadio kako sam ja bio koordiniran. To je zbog košarka, jer kažem, ti drugovi što su uvijek sa mnom tu bili, borilački sportovi, imao se neko predznanje. I ništa, treću sedmicu krene na grupne treninge, četvrta, znači, miks grupni trening individualni i onda već tamo drugi mjesec me gurao u sparinge, februar. To mi znači, to je sve postepeno, ja ne... Da mi je neko rekao prije toga da će nekad neko udariti u glavu, znači ja bi rekao ti slud. Ali znaš kako to ide, zaljubljuješ se polako u sport, pogotovo ja koji volim da se tako čini, da se nadmećem. I onda dođe taj mart, tad je on već meni govorio da planiramo neko amatersko takmičenje u boksu, nešto. I 18. mart, 19. mart, korona, zatvaranje svega i ništa, tu je, hajmo reći, stao moj rad sa trenerom u boksu. Znači, od 18. marta do početka 2021. ja sam bukvalno bio sam ovog, što bi se reklo, radio. Trenirao sam sam, ali šta je tu moglo se, šta sam ja mogu tu trenirati? A da im reći, Sandi nije samo boks, on je MMA, on je Fikru Bossa isto pripremao. Pa nije, to je bilo više marketinški, znaš, Fikru je došao kao njen, kao bil me izvao na borbu i to neko bi pristo, znaš, spremao ga malo na ruke, boks, ali nikad on MMA nije radio. Ne, znači samo isključivo boks kod njega? Samo isključivo boks. Aha. To nisam znao da to što sam gledao te videe, vas da nešto se vrte po podu, rekao, Ljefi, je zajeban, Sandi zna sve živio. Ali eto, nisam znao, znači kod njega je isključivo boks. Ali da im reći, zašto baš boks? Zašto si imao opciju otići u karate, u kickboksu, jiu-jitsu? Zašto baš boks u odnosu na 50 drugih ti? Kickboksu nikad nije zanimao jer su, kad gledam te bokse, kad sam gledao njih, sapletu se nogama, ruke, lete, to ne čini nešto, nikako to nije me privlačilo. To je tu vjerovatno zato što sam ja gledao profesionalni boks koji 12 ljudi odmjereno radi. Lagano krenu, to ljepše izgleda. Kickboks imaš 3 runde po 3 minute i to je tuča, znači. A tuča na nekom profesionalnom nivou izgleda lijepo, ali kad ti to gledaš, kažem, znači od malene ja sam gledao uz te druge od njihova, ta takvičenja, meni se to zgadilo. Kad gledaš amaterski kickboks, znači kad storiš kod njih runda 2 minute, onda im još više gasa dadnu. Onda imaju haos. Tako da, karate nikad nije, karate je bez kontaktnih sport, jel? Tako da karate definitivno nije bio opcija nikakva.
boks, hajde da probam boks, i od prvog ulaska, slušao sam ovoga Dijante Wildera kad kaže prvi put kad je ušao u dvoranu da je bilo to, tako sam ja rekao, hajde vidim, kad uđem prvi put, to. I šta je bilo u tom periodu kad nije bilo trenera s koronom? Jesu to bilo tutorial na YouTube-u, šta je bilo? Onda idu moj arhivski snim s Instagrama. Onda sam ništa iskupio sam ovi par momaka što su bili dovoljno ludi da budu sparing partneri. Nije to pravi sparing, nego smo mi radili, onako trenirali smo zajedno. Podržavali smo se, fokusire, ko je kako znamo držati. Pregrmili smo nekako do 21. i onda u 21. u januaru odem u klub Kurt. Kickbox tamo, ja. Nije kickbox klub, borilački vještina. Znači imaju sve tamo. Oni igraju, oni ima sve. Da to opet nisam znao. Ja znam Kurtu samo po kickboksu, nisam znao da imaju. On se takmiče u kickboksu, ali pokušavaju svašta reći. Aha. Znači to je najbliže MMA-u što imamo u Bihaću u suštini. Pa, hajmo reći. Mada, ne bi komentarsao. MMA u Bihaću ne bi da komentaršem. Uglavnom, dođem na prvi trening, kažem on, prvo put sam gdje ti je bilo, znači 20 rundi dođeš na trening, 20 rundi se radi. Koliko vi dođete kod mene, ja stavim 14-15 rundi, toliko radim, ja već u glavi imam plan šta ti radiš danas. Ja dolazim kod Kurte, znači kod Sandje 20 rundi krene, sat i pol vremena, gas, nema stajanja, znači vraća, sparing, fokuseri, ne znam, intervali, zebanci. Ja došao kod Kurte, vidimo nešto malo istrče, ovi se hrvaju vam, ovi košarke tamo igraju. Kaže meni, hajde uzmem malo na fokusere, hajde rekao, odradimo 10 minuta rundu, znači nema prekida. Jedno 10 minuta, ja. To je ko u Japanu, oni imaju po 15 minuta runde, oni... Jes, prva runda 15 minuta. Pa da. Rekao, drugo pitanje, kaže, sponio zubalo. Rekao, jesam, kaže, hajde ima ovi momaka za sparing i tako su prvi dan izredočite u klub, a meni znači za sparing. Mada to su mlađi momci, lakši puno bili. Tako smo to porešavao. Znači, imao sam prvi trening, odmah 15 rundi sparing. Znači, bilo je njih 5 po 3 runde. Svi su kao rundu ćemo, onda krenu rundu, vide tvrdo, daj još rundu jednu, onda vidi drugu rundu. Daj još jednu, onda ne mogu više 3 runde mogu odraditi, daj mi idući. Tako da je to bio prvi trening. Poslije toga, znači, ostao su tu u klubu, svidjelo mi se to i ti momci, baš je bila ta pozitivna neka atmosfera. Ja sam smrzao, majko. Ja ne znam za tebe. Možemo zamijeniti, imaš radijator. Trebam ja kakav alkohol, to nije to ovdje. Ako se zatvorim, bojim se nećem čuti. I tu smo bili do moje prve borbe. Znači, kod njega sam bio do prve borbe, poslije te borbe smo se onda razišli. Razlozi. Nije bitno. Uglavnom, svaki trening bio isti. Znači, od januara 2021. Znači, moja prva borba je bila 30.7.2022. Znači, godinu i pol dana sam bio kod njega. 3 treninga sedmično. Sva 3 treninga, 20 rundi sparing. Između 15 i 20 zavisi koliko dođe ljudi. Što je meni bilo ekstra. Znači, meni nije trebalo ništa drugo. Samo da spariram, ja sam se znao spremati. Kondicioni treninzi, to mi je trebalo, teretane, znači to sam znao, samo mi je trebao taj sparing, tako da to mi je ekstra dobro došlo. I to je prilike taj neki uvod u taj boks. A da mi reći si kad razmišljao da se upiše neki DIF, neki fakultet, nešto, obzirom da su u čitavom životu bio u tim teretanama, u fitnessu, u sportu. Upisao sam, bio sam 2 sedmice. Aha, šta je bio? 2 sedmice. Šta si vidio, nije to za tebe i odustao? 2014, ja sam bio generacija Irmo Memorić. Nas dvoje smo bili u razredu zajedno. Tako da krenuo sam ambiciozno na DIF i dobijem ponudu da igram u Stuttgartu, u klubu jednom, u Njemačkoj, znači košarku. Batalim ja i DIF i sve od ja gore. Tako smo 2014. otišao prvi put vani. Zadržao se u tom klubu polusezonu, jednu sezonu. Vratio se nazad, onda sam 2015. opet išao van u drugi klub igrati. Tako da nije nikad više ne bilo riječ o nekom fakultetu. Ja onda te više izgubio staj. Ja.
A kako A doći do sad te... idem neke certifikate, ja bi, ako ću dobiti neko znanje od tog certifikata, znači sad da dođe, ne znam, Neki Plazi seminar. Bat ili Alen Babić da dođe držati seminar i shop, znači sjeti 5 sati tamo, ali ja idem uzeti certifikat, sam da ja mogu pokazati, imam certifikat, Ja, to nije to. meni je rezultat, certifikat. Da. A reci mi kako doći do te prve borbe? Ko te je zovno? Jesi li ti sam tražio da ideš se tući ili si dobio poziv? Ili neko to treći sredio? Ja sam uvijek znao da ću odraditi borbu, bar jednu, to je meni, tad mi je bilo u glavi, ko sad ti treniraš, ne znam opet kakvi su ciljevi, šta gledaš, ali ja sam postepeno kažem, znači, od toga da počnem raditi kontakt malo, da treniram zapravo pa kontakt, pa sparinzi, i onda mi je bilo, hajde da probamo i tu neku borbu i to, međutim nema ponude, nema prilike, nemaš ti kluba koji je prijavljen da boks amaterski boks. To je moja velika rupa karijere, ajmo reći, što ja nemam nijednog amaterskog meča, to je iskustvo koje ti ne možeš platiti, ne možeš ti to na ulici naći ili da ti neko pokloni. Ti moraš ići bokset ligi, moraš proći taj dio da bi ti u profi boksu šoko, ajmo reći, izrađe neki Da, već s iskustvom. I onda rekao, hajde da odradim jedan meč pa da vidim kako, šta će to biti. Upoznam Endija, igrom slučaja dođe u klub kod nas malo na sparing i to. Ko si, šta si, priča na priču, kaže... A on je već imao borbi on prije. On je imao 2, on je trenirao kod Muje tamo u pokoju. Međutim, sad to je priča, dugo mogao bi pričati sat vremena. Ajde, trebao Andy doći, međutim, nije htio, otišao je skijet, ali dobro, možda on doći neki drugi put sam, nema veze, ali hajde, izvini što te prekidam. Ma ništa, uglavnom on je, boks ti funkcioniše profesionalni, tako da se bokserima gradi karijera. To većina ljudi ne zna, to... Znači, gradiš karijeru tako što, kažem, prođe taj amaterski dio boksa, amatersku karijeru, ne 30, 40, 50, neki 150 mečeva, zavisi od kojeg uzrasta. Poslije toga, znači, ide profesionalna karijera, gdje te dovode lošije protivnike iz početka i ti gradiš skor, neki gradiš i onda postepeno, naravno, idu bolji protivnici i onda neka šansa za titulu, neku nešto tako, znači. Pošto je Andy dobio poziv da gradi nekome karijeru, mi to tad nismo znali, to jest nije Andy, on sam rekao hoću idem boksati. Tako on upao taj krug profesionalnog boksa, znači izganjate mu licenca, sve ti druže, sve ćeš ti dobiti, samo ti dođi izgubiti meč. Znači ti dobiješ sve, dobiješ pare, dobiješ uraditi ljudi licencu, samo ti dođi da odradiš taj meč, da neko dobije pobjedu na tebi, to tako funkcioniše. Međutim, Andy je otišao, odboksao, pa, jel dobio taj meč, nije, mogo je biti neriješen 100%. Međutim, ko je Andy da to bude iz kojeg je on kluba, ništa, znači Andy je dobio poraz tu. Međutim, bar je ušao u te vode profesionalnog boksa. Kad smo se mi upoznali, ja sam odmah vidio, rekao, imam priliku preko nekoga ići, a i sad da skontamo kako je to najbolje, da vidit ćemo kad je prilika. On je međuvremeno odradio još jedan meč u Minhenu i u Belgiji, znači 3 borbe imao i onda je bila priredba u Santa 37. Ja kažem, brate, rekao, bacuj me, znači kako god znaš, moram boksati, rekao, to je to. Jak sam pogledao njegove izlaske i to, rekao, ja ovo moram živjeti jednom u životu, pa da umrem odmah. I ona zove fakt našeg menadžera ovoga, nije u nama službeno menadžer, ali nam sređuje borbe i sa njim smo u fenomenalnoj komunikaciji, pozdravljam i njegovom prilikom, znači Željko Stegić, on drži klub u Prijedor, bokserski klub Pobjednik, i on boksuje amatersku ligu i imaju baš dobri boksera. I on njega zove, kaže, tako imam jednog degu basma, kaže, nema priče, ti znaš, kaže, da na našim prijedobama boksiju moji bokseri, znači 10 borbi ima, tu se većinom dovodi 7, 8, 9 Željkovi boksera koji boksuju tu otvoreno da pobjede, tako da bi onda sticali to iskustvo, da bi
napravili se pobjedu, Da. tako da se bolje pozicioniraju za van. Se Znači, više iz početka naplate je i- bilo da on tebe nije htio zvati. Ma, Je li to nema zato što govora, nisi znači, imao nema. amaterski borbi ili je to neka politika? Nisam njegov bio, jednostavno nisam bio njegov, nije me nikad vidio šta ćeš, ko je njemu danije. On ima čovjek 50 boksera, razumiješ da boksuješ, da. šta će ja njemu. Kaže me Indiju, kad ja ću trenirat, sve do dana, znači kada imam borbu, ja treniram. A ako ti gledaj, ako iko ispadne, odmah me ubacuje, znači to je to. Kažem, dobro, i tako je bilo, znači dolazi ovako, što je najgore, moguće dolazi 15.7. Ta najava za Sanu je bila u 6. mjesecu. Ja treniram mjesec i po dana ko budala, govorim, nema ništa. Ja rekao, batal, to rekao, neće, nema borbe, ja se opustim, treniram 2 puta dnevno, ni zašto. 7 dana ja nisam trenirao skoro nikako, kaj malo da se oporavim. Kad poziv ide? Ja u teretani naviče, zove Andy mu štuluk. Rekao, šta je, kaže, imaš borbu sa, brate, znači meni, ne znam, ja taj adrenalin ne mogu piti, to nisam osjetio da tada. A rekao, jebot, kažu, hoćeš? Rekao, ne znam, starija imaš. Da. A rekao, ja ću Twitter, ne Moram prenoćiti. Moram prenoćiti. Najgore mi je bilo, rekao, jebote, znao sam, treniram vam i 7 dana, odmah ne radim ništa, jedem gluposti i poziv. I ja strane hoću, ajde, ko je? I oni mi nađu jednog lika, on je model neki, nešto, on je opasni. Pokazivao si mi slike, ja. Pločice, savi ovdje statovirane. Ekstra, to je bio jedini da liči na nešto, svi ovi bokseri, ja sam boksao sa njima. Ali bio definitivno najlakši bokser. Ma rekao, ajde, može, rekao, prihvatamo to, podne, on otkazao, kaže. Ajde, rekao, dobro, imali šta drugo, kao, javčenom uglavnom, znači to je 5 dana već prije borbe. Kao javčenom, znaš. Rekao, dobro, ja mi šalje poruka, je tako David Ružević, jedan ja a što je specifično, ti kad googlaš neke boksere iz Banja Luke, svi bili u zatvoru, prva, na Google prva, znači, informacija, uhapšen. I opet, na Google, ajde vidim, rekao, ko je, šta je, uhapšen, rekao, ekstra. I vidim da je boksao za Slaviju, to je jedan od najboljih klubova, znači od Jugoslavije. Sarajeva, jel? Ne, Banja Luka. Iz Banja Luke, ja. I državni prvak bio, on bio u nižoj kategoriji, ali bi mlađi tad bio i onda 20-21 godina ima. Rekao, dobro, hajde. Meni, bez obzira što ja nisam do tada imao mečeva, ni amaterski, ni profesionalni, ja sam puno sparirao i kad god bi došao neko ko je bokser, u Bihać, znao je Kurta dovesti jednog momka švicarski, on je gore bio isto juniorski prvak, švicarski je u boksu 2 metra, 2,5 ima, ja mislim, 115 kila ovako. Znači on je dovodio onako da održe trening. Ma ja sam imao milion borbi prije te borbe, ali nije bilo oficijalno, nije bilo službene, znači nije bila amaterska borba, ali su to bilo ko borbe, znači mi se dogovorimo 100% sparing, tako da smo imali dosta osjećaja za boks, bez obzira što nismo nikad meč. I ja sam u svojoj glavi bio uvjeren, ja ću njega nokautirati 100%. Meni sad taj drug... Čekaj, tog na treningu, ovoga u prvoj borbi? Ma ne, tog u prvoj borbi, zato što kogod je došao na trenirati, ja neću imenovati nikoga, kogod je došao, bio je na podu. Ja sam na jetru uvijek imao osjećaj za tu jetru. Znači, možeš potvrditi kogod hoćeš, svi su, eto, Andy nije, niži pa se zatvori dobro. Svi su išli na pod preko jetre. To je najbolnija stvar. Ja kažem, ako moj kolegi je rekao, razumiješ, ja ako vrši pritisak na njega tom drugu što je čitav život u kickboksu, on je došao, Maksu znači Šturgera da mi bude u uglu, on Andy i Kurt i tada, kažem, nema šansi, ja njega povodim pruštio lakše, kaže, gdje čut, kakav nokaut, prva borba, gdje sam, kaže, digni ruke i rad ono što znaš, znači lagano, kaže, ma nisi ti da ima rekao nokautirati njega, to je 100% završena priča. A kakav je osjećaj bio pred borbom? Mislim, taj adrenalin i taj, bilo straha, ili bilo... Ma ništa, brate, znači... Ne znam, ne mogu to ne zamisliti iskreno. Pa nije, lakše mi je bilo izaći
na drugoj borbi mi je baš bilo onaj jebeno za izaći. Prva je bilo lagan, jer ono imali su sparinga milion. Meni to ono bukvalno kad je nešto svakodnevnica, znači još ja i Endi smo te pripreme svaki dan radili po 15 rundi sparing, svaki dan, znači to je još glava, ne znaš gdje, ono zuji čitav dan. Ali ogluh ne je, nekog vremena. I znači, šta sam ja uradio prije te, ja sam njega toliko pocijenio, ja tu uzmem, znači dobio sam, ajmo reći, poziv u ponedjeljak, to jest u subotu, nedjelju, u ponedjeljak ja krenem trenirati full gas, zovnem ovi 10 momaka, ajmo sparing, 20 rundi, znači pas borba u subotu, ja u ponedjeljak 20 rundi sparing. U utorak sreć je bio, mislim sreć. Tad sam mislio da je sreć, bio i taj mamak iz Švicarske isto. Sa njim 5 rundi, pa Endi i ja 5 rundi, opet 10-15 rundi sparinga. Srijeda, znači kao zadnji mi je sparing, znači neću više kao trenirati, znaš, kaj da odmorim 2 dana. Ja odem kod Pikolotija ovdje u Favorit, rekao, a meni je trebalo da me, koliko god to glupo zvučalo, meni je trebalo da ja znam da me ne može nakautirati. Meni je trebalo da me ljudi tuku, ja znam rekao, ne može, to je meni davalo sigurnost u neku lažnu. Ja odem kod Pika, rekao, tako, dem momaka za sparing. Kažu, može, nije nikak problem, ja sam preko Rasima Galunović čuo. Ne znam na njega, ali nebitno. On je jedan od najboljih naših kickboksera, sam što u nižoj kategoriji. Kažu on, dođi, brate, slobodno na trening, ima nas, sam bujrom. I ja dođem i on stavi 5 rundi sparinga, znači nije trojica po minute. Znači, radi 1 minut, pa 2 minut, pa 3 minut, 3 minute runda, znači ja sam cijelo vrijeme unutra, nije trojica se rotirio na meni, minuta odmora i tako 5 rundi. I meni je to dalo ono vjetar, jesu me na bulbal muški, jer on ulaze svježo, on radi minut 4 odmara. Da. Ali meni to trebalo, ja zbog toga došao da im da to neko samopouzdanje, rekao da izađem, ne možem ništa, ako mi njih trojica nisam kautirao, nećeš ni ti sigurno, jebi. I znači završim tu sa sparingom u srijedu i u četvrtak, ne znam ni kako se nazvamo, majmuna. Znači u četvrtak odradim prvu smjenu u teretani i pošto mi žena radi u ovom staračkom domu, on si imali neke aktivnosti tamo u Austriji. Uglavnom trebao im je vozač. Ti sam šao u Austriji? Ja rekao, nije nikak problem, ja se ponudim u petak vaganje. Znači ja radim i prvu smjenu u teretani i drugu. I onda navečer na vaganje, idem iz teretani direkt. Ko vošća, ja u četvrtak lagano 4-5 krenem u Austriju, 6 km nazad, ujutro opet lagano prva u teretani, navečer za sam vaganje, čas izmorio, ne znam gdje udara. A sve, moraš proći to na sebi da naučiš. I još da sam ja pametan bio po subotu, rekao, hajde bar ću subotu, idem, ja rekao, ja sam toliko njega pocijenio i taj boks i sve to ukupno, da sam ja i u subotu radio. Znači na dan borbi ja sam radio prvu smjenu u teretani. Znači ležerno do 2. Meni ljudi govori kaj, znaš, svim čestitiju, sretna borba za 2 sata, bukvalno, ja u teretani radim. I ništa, spakujemo se, izljubimo svoje kotkuće, da idemo na liniju, A da im reci kako sad tvoj gledaju na telo, oni imaju neki strah, neko protivljenje protiv toga. Čovjek napokon skrasio se, žena, dijete. Ja. Samostalno, živi sa ženom, posao, idem, on počeo boksiti, kako će gledati. Znaš, tamo kao ti, znaš, došao je malo. Sebi gotovo. Došao sebi, prošao ga taj pubertet, prošao sve, opet. na nulu. Da. I ništa, ja uzmem gledati kao borbe prijetno. Inače, kad dođeš tamo, ulaziš u slačionicu, 10 momaka, ulazi u plavi ugao, slačionicu plavi ugao, 10. Crveni ugao ne izlaziš odatle, ti uzmeš bandaže, ti se stave i čekaš svoj red, dobiješ raspored. Ja lagano na tribine sa bandažom gledat kao borbe, znaš. Moj kolega govori kada je u slačionicu, šta će rekao, imam za 2 sata borbe, šta će ja u slačionicu? I ništa odmah, malo se zagrijemo tamo, isto koji krug po dvoranci. I rekao, hajmo. I
stvarno, znači ja kad kažem kome god se pričate prije te prve borbe, ja nisam imao apsolutno nikakve treme, znači ništa, bukvalno ništa. Je li to zato što si podcijenio Ma sve? ja sam njega podcijenio, sve to, komplet, i boks, i njega, i... Či mi se uzbiti neka ja nisam znao zajebancija? koja je razlika između profi rukavice i ove za sparing. Bez obzira što je desetka sama ta profi rukavica se stisne do kraja, znači ti nju možeš stisnuti do kraja, tako da bukvalno stiš članke, ove kroz rukav, bez obzira na bandaže, da smo profi bandaže, bez obzira ti osjeća to ko beton. A rukavice za treninga, za sparinga s većinom ovako otvorena ti je ruka, veći je ovaj ovdje, više imaju materijala, znači gore. Ova profi je nekako raspodijeljena. Ona je 10 unci, ali 10 unci je težina, nije znači raspored materijala u rukavici. Tako da, od rukavice do sporta, do protivnika, sve se podcijenio i mi smo izašli lagano. Prije toga, znači ja nisam njega vidio nikada. Ja sam tražio, nema nijednog meča čovjek na YouTube, Instagram naravno neću ga pratiti, nisam ono koji idem se zapravo da vidim kako radiš. Ja. Šupak zaključao ovaj profil, u mene sve otvoreno, jebi ga, ne izvolite, evo vidiš, sve znaš kako radim, šta radim. Ali pozdravim njega, sad smo dobrim odnosima, pozdravim njega ovom prilikom. I ja nisam vidio kako radi, kako udara dok nije udario mene. Znači prvi put kad je mene udario, ja sam onda vidio kako radi, šta radi. Da sam znao drugačije, sam možda i prije. Ja sam navikao na jedan stil, znači ja sam navikao ruke na glavu i tuče, tako je kod nas bilo na sparingu. Nema sudije te razvoji, nisi, da sad ne psujemo ovdje, ali nisi, znači sisa da grliš, mi smo navikli glava na glavu i koliko možeš, 10 rundi. Klinč i ubijaj se. Klinč i ubijaj se, jebi. Ono malo eskivaže što uradiš, dobro, ekstra. I brat izašao ruka prednja, tu, ova Slavije stil, ja gledam šta je ovo ovdje. Ne mogu prići, nešto me poklopi, ili lijeva, ili desna, uvijek me, nisu to jako udarci uopće, ono upozorite, znaš, oštri su udarci. Ajde, prvu rundu ću ja ono lagano. Pusti ga da vidim, nek se ispuca kontemark, nije on spreman, znaš. Ja sam spreman, on nije, ja sam sami se spreman, znači mi smo spremni, ali on iz Slavije, on nije spreman, znaš. Da. Ja ću njega pustiti. I on krene, brate, prva runda, znači, pogodi me par puta, baš iza uha, ono prljavo, znači, to nemaš u amaterskom boksu, ali u profi udaraš, rijetko kada će te sudija opomenuti. I tad sam onda vidio razliku stvari između tih rukavica, profi i ovi za trening, i sparingu. Jer nije on, ni da je on bio lakši na toj borbi. Nema on ni najjači udarac koji se mera, znači taj momak iz Švicarske, 115 kila, brate, to je da je 20 rukavica, a stiž ga. Ali kad me udario prvi put, znači vidim, rekao, ovo je onaj nešto. Treba se čuvati, rekao. Tako da već me tu malo zaledio, ono, što se tiče moje aktivnosti, prva runda, znači ja skroz bio ono neaktivan. Drugu sam nešto krenuo, međutim ti vidiš 4 runde bilo. 4 runde, ja. Ti vidiš da ono, nemaš ti rješenja, kad momak zna boks, on je spreman da, on ima taj stil da radi na zadnjoj nozi, da bježi, da radi prednjom rukom i ti njemu ne možeš prići, on može na bodove raditi čitav meč. Sada ti treba iskustvo, treba trener, trebaju pripreme, da si ti na to prilagodiš odmah u borbu. Međutim, mi smo onda je bilo, kad je prva runda završila, druže, radiš šta god znači, samo da išta ponudiš, da pokažeš išta. Tako da se ja i navrati na nos, gledao da ga pogodim igdje. I dobro je završilo, znači na kraju bilo je neriješeno, jel? Bilo je neriješeno, bio sam ja spremniji od njega, na kraju ispostavilo se i zadnjih 20 sekundi ga pogodim nekim aperkatom. To da je bilo još minut, možda bi uspio i završiti tu prvu borbu, ali eto, uglavnom dobro je prošlo. I ništa. Jesi nezadovoljan što je bilo neriješeno? Brate. Jel misliš da je moglo otići u jednom i u drugom pravcu? Ja kažem sad, samo da znam ovo sad što znam. Bilo drugčije. Samo što je bilo drugčije na meču. A drugo, ko bi lud išao 2 dana prije, ko bi lud sparirao
40 rundi jebote, 3 dana prije meča, razumiješ, ono, ponedjeljak, utorak, srijedi, ja sam sparirao, ubio si, jebote, ono, tijelo mi se ukiselo, toliko sam težak, bio nekako, ne mogu... Trom, ne možeš. Trom, ne mogu maknuti, jebote. Onda taj put, 1200 km, onda raditi, hajde sam radio na dan vaganja, to okej, nekako, ali raditi na dan borbe, pola dana, to je apsolutno. Pa vidim da si naučio lekciju, da to što si počeo mi otkazivati trening, ovaj zadnji put si rekao, nema treninga. Ovaj put mi je bilo, znaš kako, ono, u profi boksu ti, ako, sad šta ti je cilj, ja nisam znao isto šta mi je cilj, meni je cilj bio, a rekao da odradim tu jednu borbu, Vidim kako je, šta je. da vidim kako je, šta je to, međutim, ja čim sam završio prvu borbu, odmah je došao Faka Željko kod nas, koja je svaka čast, ono, za prvu borbu, ono, iznenadio se, bez obzira što ja nisam ponudio ni 10% angažnjava stvar, mogu što sam ja radio na sparingu, njemu i to bilo dovoljno, jer sad zamisli prvi put izlaziš, sve te neke, sva ta neka očekivanja koja ljudi koji nisu nikad izašli na meč, sve ti isto to pitaš, međutim, ja sam se isto to pitao i znao da imam odgovore na to, mislio sam da imam odgovore, jer sam odradio prije toga iz sparinga i bio sam spreman 100% u svojoj glavi. I znači, završi to, reku, brati, kad je iduća rega, odmah mi stavljajmo led, ja oni kažem, bit će u Gradiškoj, tako oktober, novembar, reku, računajme 100%, znači ja moram ići to. I sad je pristup bio promijenjen, pretpostavljam da si naučio dosta toga. Odmah smo krenuli s trenizom, bar sam ja krenuo odmah. I tu mi je puno pomogao Aki Duran, on je boksao u Sandijevom klubu, amaterski boks, meni je trebao neko, ko opet kajem, razišao sam se s Kurtom poslije tog meča, nebitno zašto. Trebao mi neko ko će me trenirati, ne mogu sam, trebam neko za fokusirati, trebam neko za sparing, tako da on mi je tu dosta valjio ta 2 mjeseca, znači od 2-3 mjeseca koliko je bilo između te dvije borbe. Znači ta priprema je odmah, znači od sutra. Ma nije od sutra ti lažem, ali ovako, pošto sam imao 4 runde, baš sam osjećao spreta satran. Nisi ti satran od te 4 runde od meča toliko koliko od prethodno, svi ti treninga i toga, mene trebalo mi je 7 dana da odmorim. Ali je to 8. dan, ajmo reći da je krenulo već. Krenulo je to za Gradišku. U Gradiškoj, kad je bilo, 6.11. Tako nekako. Znači 6.11. i tu sam sebi rekao, brate, nema šanse da ide na sudijsku odluku, ne trebam takve pobjede. Da gledam, hoću dobiti na bodove, da idem, rekao, glavom, bez obzira, pa makar je bio nokautiran. I haman sam bio, ali to ćete doći poslije. Ajde, sam polako. Šta smo rekli, ne? Kažem, znači ti razlog zašto neko ide u boks, neko od malena krene pa onda ima potencijala, zato vide ljudi pa ga uzmu, neko kasnije krene kroz amatersku tu karijeru, vidi jel zato nije, kažem, ja nažalost nismo priliku da boksam tu amatersku karijeru, pa sam odmah krenuo s tim profi mečom, sreće nije bio poraz, onda sam rekao, onda sam skonto, tu se može nešto i zaraditi, ajmo reći. A druga stvar, meni je najviše bilo da odradim taj meč, jer sutra ćeš ti doći kad bi na trening i reći, jesi li boksao ti? Ja ću reći, jebi ga, znaš, nisam, ja znam te pokale, ali nisam ja nikada to probao. Kako će te reći nešto? Da, znam. Ja to nisam zato, vidim ljudi, drže, treniraju, tako svašta nešto. Nisam nikada probalo u tim stvarima, svako njegov, znaš, ali ja nisam jednostavno mogu da ja te prodajem maglu, a ja nemam ništa iza sebe. Ne kažem da su ova 3 meča nešto, to je daleko od onoga zašto ja imam. Bolje ne imat nikako, ali je iskustvo neko, hajmo reći. Međutim, kad je prošao taj prvi meč, onda svi ti moji planovi i te želje spali u dok sad ja idem 100% u vo, nema. Znači sad, iz ovih uslova koje ja imam, ja ću dati sve od sebe da što bolje izvučem od sebe, znači šta ja mogu izvući od sebe u boksu, ja ću to i uraditi, to je definitivno, znači trenirat ću koliko ja mogu trenirati, ići u klubove, ići na sparing gdje god uspijem naći, ako neka bude neka prilika da odem u neki klub, znači da imam i trenera i klub, da imam neku tu strukturu, to je bilo, tu ajmo reći neki krajnji cilj, ali bez obzira na to, znači ne obaziram se, idem
Ali ono što sam te Ugasa, mislio, pita i Most 3 borbe i ovu koju ste vi organizirali u Cazinu, sad mene zanima kako izgleda ta struktura boksa u Bosni. Jel postoji sad neki šampion Bosne u kategorijama, jel sad ti možeš doći do toga da izazoveš njega? Jesu Pa to ti te u tvoje amaterskom 3 boksu. borbe bile neki put ka tome da se bude šampion jednog dana, da se dođe do... Kako to funkcioniše? Boksu Ja? nemaš za državu, znači imaš ti boks rec, znači stranica oficijalna za sve jedan bokserski profesionalni meč koji je odrađen, bit će upisan tamo, tako i upišeš moje Ali ime, nema znači neki izađe- savez na nivou federacije. Ima, to ti je amaterski boks, tako funkcioniš amaterski boks, znači tvoj klub ide, takmičici imati kola, sad koliko kola ima, ne znam, Buba imao 20, ti imaš 20 mečeva za godinu dana i Ja, na kraju državni prvak. A u profesionalnom Državni znači prvak. toga nema. U profesionalnom nema, državni prvak budeš, ne znam se kako idu dalje kvalifikacije za olimpijadu i tako da ima ti turnira. Uglavnom, to je taj pravi put kojim treba ići, to je put za svakoga mladog ko pokušava uspjeti u boksu. Međutim, mi nemamo klub u Bihać koji su uopće takmiči u toj ligi, tako da... Da to pada uvod na početku. To pada uvod na početku, znači ne možeš ti tu ni krenuti boksat amaterski. Što se tiče profesionalnog boksa, ti ideš, gradiš sebi skor, sad kako ga gradiš? Gradiš ga ako je tvoj klub dobro stojeći i financijski, znači ti ne letiš za parama, ti prvi 10 mečeva nećeš zaraditi ništa, jer ideš računaš da si bolji od protivnika s kojim se boriš, tebi ide u korist da pobjediš. I znači bilježiš sebi 1-0, 0, 2-0, 0, 3-0, i tako si gradi skor. Kad dođeš do 8, 9, 10, 0, To su malo zbiljnije stvari, ja. i ono ti gledaju, znači gledaju te na stranci toj, po statistici, aha, pašeš, dođe, evo imamo mi borca, on drži titul, tako da svako može u profesionalnom boksu doći u poziciju da napadne neku titulu, sad u profesionalnom boksu ima milion titula, neki Organizacija, ja. Ma ja, čak ti se vrijednuju samo, znači, ove svjetske i jedna ili su dvije ove evropske, međutim ima i milion. Novi regionalni neki izvedanci. Ali nebitno, ti da uzmeš bilo koji od tih titula, to su dobre pare, nisu to male pare za naše standarde. Tako da, tako to nekako funkcioniše u profesionalnom boksu. I šta bi za drugu borbu, kako je je sad tim zadovoljan? Mislim, bila je pobjeda, ali ja sam gledao borbu, bila na stream na internetu, jesi li razočaran što je protivnik odustao nakon jedne runde? Vidjelo se na mene raširio roker. Zato ti pitam. Jesi očekivao da će frajer odustati? Iskreno jesam, zato što kad sam sjeo na stolcu, meni su oni govorili, u put mi bio Mirza Pjani, znači to je jedan od najboljih trenera. Upravo oni imaju tu strukturu koju mi nemamo, znači Fatih, Jim, kod njih je Ahmed Krnjić, ja. Ma oni su bili sad i u Cazinu, pa sam i vidio, zapratio sam i da. U Gradiškoj bili su i u Sane, znači kod njih Ahmed Krnjić, on je u One Championship tamo u K1 se bori, naš najbolji i najuspješniji borac, ali iz njihovog kluba je bokser Ahmed Džananović, on ima 150 amaterskih bodi, znači on je krenuo od mali nogu, baš on je zadnje 3-4 godine u polu teškoj, znači u Endijevoj kategoriji prvak BiH. Znači on je išao onim putem kojim treba ići, definitivno najbolji bokser u toj kategoriji, ja mislim, u našoj državi. Tako da on je spreman za napasti neku od titula kroz neko vrijeme, on već ima 6-0 skor. Tako da, njegov izlazak je bio najjači izlazak nekakve ilahije, kaside, ne znam nija šta je. Gradiško i u Cazinu je baš. Oni su baš s toga tiče, primjer. Tako da Aki je bio sa mnom i on je zamolio trenera Mirzu da me izvede tamo i on je pristao, kaže može naravno, idemo i mi izlazimo, ali pa znači noć prije, sad da se ja vratim, mi smo otišli na noćenje, išli smo Dino Dizarević, on isto iz Bihaća momak, dobio ponudu da se bori za to, pristao. Ajde, idemo nas trojice. Idemo na noćenje, mi dolazimo tamo na bagan, nećemo praviti istu grešku koju i prije, fino da odmorimo na dan borbe, dodajemo spremni, izvažemo se u hotel.
ovo me napomeni kasnije kad završimo ovdje ti ispričam za jednog lika što je bio sa nam u hotelu. Kad su ugasi kamere, jel? Može na kameru, ali samo da završimo ovu našu. Da. I naš četvorca smo u sobi. I sad, brate, stavili su nas na nekakvo jezero tamo. Svadba ispod nas je, znaš kakve su... U hotelu, jel? Ma nije hotel, to je motel, neki na jezeru. Ali svadba je dala svadbeni salon ispod nas. Nisu organizatori znali, normalno. Tamo znaš šta si ti došao, jel? Ma ne, nisu organizatori. Znali da je svadba. Kod da su računali na... Znači nema spavanja čitavu noć. To je bilo ciljano, to je tako ispostavilo se. Jebote, povećam nam onaj radijator, znači 40 u temperatura, imam snimaka milion tu noć. Sauna. I sve, a ja sam 3 dana prije toga krenuo gripati. Znači kad nešto hoće, pod ti pripreme svega toga, i ja se govorim, rekao, nemoguće, jebote, rekao, izađu. I toliko se spremao, rekao, sad izlazim na meč. Treba da idem, ja grip. I ja naravno, ovi naši motivacijski, kako ime, Gaginsa i toga. Youtubera. Da, Andrew Tate-ova i tako dalje. Potiskuju to, sve rekao, nije to, ja u mozgu sebi kajem da ne gripam. Da. I fakat, znači ja 3 dana ne gripam. I mi najveće, kaže me Andy, rekao, da pošlijem organizator, fakat da vidim koja je ko borba, po redoslijedu. I brati šalje, borba, ja pred borba večer, rekao ekstra. Pred main event. Ko main event. Aha. Rekao ekstra. Prošle godine kad je korona bilo 1200 ljudi, ove godine nije nema restrikcija, 2000, rekao, najavljuju glad. Mi dolazim pred dvoranu, znači poster, a ne za fight night, ko ova Saba čitao. Rekao ekstra. Koliko ljudi je bilo? Bilo je blizu, bilo 1700-800. Ali ne bi to mi je bio problem, ja znam da je boksan kantom neko. Isto Stefan Čaj, znači klubski kolega, od ovog sam radio prvi meč, sad isto i Slavije. Isti stil, pretpostavljam. Ali isto, sve sam bolji. Znači najbolji talent njihov od 2015. pa do 2020. Tad upco čovjek u lov, završio u zatvor, kažu prestao bokset, tako sam ja čuo. Isto rekao ekstra, jebote, znam da mu ne mogu prići, ako budem boksao ko prvi put. Znači koliko si ti unaprijed znao, onda si ti vjerojatno morao i treninge prilagoditi tome. 4 dana unaprijed sam znao ko je protivnik. Znači ništa od toga, jel? Ništa, prvo je bilo ovako 7-8 dana prije sam ja dobio ponudu istu. Ja sam računao da ću ja tu raditi, ali opet ti ne znaš dok ne dobiješ ponudu da ćeš raditi. I 7-8 dana prije opet Želj kaže radi 100%, imam Damjan Savanović, jedan isto tvrdo onako borac, ali meni leži jer radi baš to što meni treba. Tuča i tako. Rekao super, hajde to opet bolje, znaš, za mene. Šalje nakon 15 minuta glasom, kaj brate, nešto bolestan, otkazuje, tražimo dalje, a rekao dobro. I tako je, znači, 3 dana zaredom, znači, navečer pošli ime protivnik je, brate, imao sutra ujutro otkazao. Nema ga, ja. Čovjek meni zadnji dan želje, brate, kaže, šta je s ti Muhammed Ali, neki bol ti neće. Jer znaš kako on uđe na Instagram, ne zna i on, ne vide borbi, nego on tebe gleda fizički onako, i sad ako nije baš neka bokserčina, a neće tebi za te pare doći, neki bokser, sad je pa bom, razumiješ, neko ime, doći onako neko u tvojoj, kategoriji, ja. Levelu. I neće ljudi da riskiraju, hajmo reći. Prvo neće da riskiraju skor, drugo neće da riskiraju, možda budu nokautirani ili šta već, ne znam njihove razloge. Kaže, meni ima tako Stefan Čajić, ja upišem na boks restavu. Je li on u zatvoru bio? Pa jesu, to je taj. U lovu, jel? Aha, on je lovac. Od 34 teškaša u Bosni, ja sam sad 15. rangiran u profesionalnom boksu. To je na toj strani, znači, on je 29. ovako bio. Tako, ništa. Ja na Google opet vidim državni prvak Slavija, kako je votor, vidim mu jedan meč sa prvakom Albanije. To njemu bio, obojci je bio prvi profi meč, tamo negdje u Njemačkoj, taj ga je dobio na prvoj rundi.
hajde rekao, ono, nije to mjerilo niko, ovaj je bio prvak Albanije, Nelson neki, Nelson Hissa, tako nešto. 20 godina je bio prvak Albanije. Gledao sam odmah, vidim ko je taj, znaš, kad ga je dobio, vidim, brat je neki dobar, rekao, ništa, ne mjerim se sa njima, ajmo dalje. Vidimo, rekao, znaš, neće biti lagan meč, i onda se vratim na to, kad smo dobili od organizatora raspored, brat, mene, znači, ta 3 dana sam potiskivao tu temperaturu, sve sastavno, uši, gore temperatura 40, pogledaj. Znači, plus još svadba ispod. Plus svadba ispod, radijator gore, znači, ovaj lik što će se vratiti, znači, priča ne gasi se on je. Znači, lik je došao na vaganje, pa da nastavimo za mjer, znači, treba da radi kategoriju od 81 do 91 kg. On je čitav dan pio vodu, sad on je mu 75 kg, ja mislim. Da ne znam ja ni kako on došao, ja sam njega vidio Eldar, pozdravljam i njega iz tu on bude u Krupi, u Otoci, a iz Gradačca je rodom. I on je sa 75 došao, radi meč sa tim likom, sa Davidom, što sam radio prvu svoj borbu sa njim. I sad znam ja da je David dobar, razumiješ, znam da nema šanse da bude lagan meč njemu. Sad kakav je on, nemam, ovaj prvi put kad vidim u životu. Vidim, brat pije tamo vodu, saliva, treće u flašu. Kaže njemu, aj kaže na vagu, vam probno, on stade na vagu 78. Kaže, aj ti popiješ vode, veli? Ja, još vode. Jel uspio, jest na kraju? Ne mogu, kaže, piti viš vode, jebote, znači, pijem čitav dan vode. Čovjek nabacio na kategoriju iznad. Da. I nekako sam to izvaži i to i sad ja sam to vidio i kaže on je sad vama u sobi, znaš. I mi u sobi. Rekao, brat, koliko treniraš, gdje treniraš? On trenira kaj nikako. Koliko on treniraš, jebot, moraš trenirati. Moraš istrenirao negdje, nekad. Nikakav. Pa šta, otkud on? Isparirao i koja nikad u život, kao samo ovu kafanu, veliš sam imao tučaj. Ja jendi si gledam. A to je pravi skor. Kaj ja ću njega. Ja jendi gledam. Rekao, vidit ćemo. Kako je on prošao? Kako je on prošao? Ja vam bio u uglu, ja jendi. Rekao, imaš li šta si, imaš laparu? Nemam kaj ništa, rekao mi. Rekao sve da će biti za mene tamo. Ali kako on završi u tebe? Brat došao sa zubanom, znači ni bandaža, ni rukavi. On je čuo da se plaća toliko i toliko i... Pa ode se prijaviti. Ode ja, brate, što nebo, ono. I... Znači, svu noć, brate, prije kada njemu Indi, ajde ti ja tebi dam vamo nešto. Indi nosi ono po stradi, u ambulanti, gore. Uvijek one infuzije, tako imao apaurina, ajde ti kada ja tebi dajem nešto. Infuzije. Da se ti malo smiriš. Zaspa, brat, mi stradan ustali, evo majko, od jutra, znači ne može niko jesti, toliki neki pa ono što sam ti rekao da nismo na prvom mjestu, to mi je sve došlo na drugom. Ja. Ne zbog protivnika, zbog boksa, ja znam da se spremam, brat, ja se čuo da radim 9. meč od 10, znači meni je slabo daš. Ma meni je bilo rekao. I mi tu smo malo prošetali po tom jezeru, ajde, došli 4 sata, rekao, ajmo negdje na ručak i u dvoranu. I ručak, rižotar, kakav, brati, ja zabodem jednu viljušku, ma rekao, nisam uspio njesti, ma jer je povraći sve, bjež. Dvorana, i mi dođemo na ring, vidiš rasvjeta, sve to nam udano, znači, jebot, ko da su u Njemačkoj, a ne u Bosni. Kaže mi, ovo bi mi savez, rekao, mogu ući u ring, malo znaš da si tim ring i to. Kaže, aj slabo sam ti zuju. I tad kad sam ušao u ring, znači, kao da mi ovako sve me opustilo, brate, to je to, sad ne boli kura da dođe 10.000 ljudi, sad može. Ništa izađem tamo, sjednem, zagrijavanje, Aki došao isto i Igor Pečenković. Pečin, bubnjar, pozdravi za njega. Pozdrav za Igora. I prije borbe, znači lagano, zagrijali se sve to, kreće borba. Prvo, znači, to je nevjerovatno od borbe, to je od jutra kad ustaneš do borbe, ti rekao imaš, znaš, od 8 sati, borba je u 7. Imaš vremena. Ti 11 sati toliko brzo prođe, to je nevjerovatno, znači, on sam proleti ti sve ću ringu. Nikako ti ne možeš, razumiješ, pripremiti na to, idem lagano, i sad ide borba.
odjednom, bum, ispred tebe, ding i kreće. Zvono ide i tuce, ja. I ono svoje standardom zaleti. Prvo su mi govorili svi, lagano, znaš, lagano, ti spremniji od njega, dopćeš ga na spremu, lagano krenu, važi. Ja se ono lagano, prva sekunda zamahao ček. Nisam čekao ni sekunde, odmah gas. Nije to planiram, ja svi sve govorio dok idem lagano, znaš, ali to dođe u momentu, jel? Ja sam vidio puno ne tribine i to još sebe ono govorio, nema šanse da ponovo boksam isto, onako, odoj se potući, pa šta bude. I on radi puno prednjom rukom, znači pogodimo prvi put prednji direkt je, ja rekao šta je ovo, toliko tvrd udara sam kakav vaštar ima, to u život nisam osjetio, bogom, prednji direkt, ja sam odmah prvi osjetio, ja već malo iskalkulišem, moram se zatvoriti, moram lakše raditi. Pritišćem ja njega kretnjom, ali ne smiješ ti takvim ljudima se otvarati previše, jer tu on je preiskusan, stvarno dobar, samo što nije bio spreman na moju sreću, treba biti realan. Tako da ti moraš kalkulisati. Ja njega pogodim kako se kreta ovako moju desnu, preko njegove lijeve ruke, desna, znači sjedni, on se nasmija i ovi moj odmah. To, sarga. Gas, jel? I on ovako u svoj ugao prolazi, ja lijeva, desna i još jedna desna, tako je nešto bilo i on lijevi krošeta što meni iza uha. I brate, znači glava, ne znam gdje. Ja pokušam njega zagrliti, on metar ispred mene, a ne steji. Samo radi. I tad sam bio baš u knockdownu, na nogama, znači ja kad gledam onaj video, s toga ništa ne sjećam, ali sjećam se kad sam tek počeo se pokrivati malo. I prva mi smo bili jebotrk nokautirać jedan čovjek, sad gotovo je to, sad sam na gusti. I nekako se okrenemo na konope i ja se uspijem ispokrivati i vidim prođe pogodim ga jednim lijevim kršejem, okrenem ga, još par izmjena je tu bilo. I ništa, prođe to i onda sam ja vidio da se brat ispuhao, rekao, sad ćemo. Ja. Gas, još malo stisao, imao on još tu par dobrih momenata i zadnji minut sam ja baš stisnuo ga i sa kretnjom i udarci, on nije više mogao. I zadnji 8 sekundi, čini mi se da je bilo, on mene krene grliti. A mi smo radili na treningu non stop, jer onaj prvi mene grlio konstantno, znači David, konstantno nije im dao rad, on radi distancu, ti kad kreneš, on te zagrli, on neće čovjek klinči, logično, on radi na pojene, ako ti može nokautirati će da se mi razumijem. Ali mi onaki govorio, čim te krene grliti, dok ne čuješ sudiju, kaže radi, znači uvijek radi, on meni grlio onoj na trenizima, zagrli i ja radim, onako on me stiše, grli, ja radim. I brat mi krenu grliti, ja gurnem i desna, onako kafanska, prođe, ja vidim da ga zaljulja, vidi se na videu, tačno. I onda tu malo stisnuti, znači 8 sekundi i mi dolazimo na odmor, ja sjedam, vidim onu spužu istresagla, znači, ne znam, ništa mi gore mi to bilo nego ne čitav meč. I ben trener govori, sad Mir za mene nešto objašnjava tu, međutim ja sam vidio da on maše već tamo preko puta, ja gledam, vidim da on maše da neće nastaviti. I sad ja sam opustio skroz, gledam, šta je ovo jebote, rekao, znaš, nije valjda baš da neće nastaviti. Drago je, meni normalno što... Da, pobjeda je pobjeda, ja. Ali opet, imam ga sad u drugoj rundi, tako sam ja u svojoj glavi razmišljao, imam ga sad u drugoj rundi. I mi dolazimo, on je prvo na videu se vidi tamo, trener nego baca peškir, kako briše podne, baca ga da nastavi ono. On je odmah rekao da neće i mi dolazimo k sudija pita, on govori da neće, to je vjerovatno je pokušao čovjek prvu rundu. Onda je realno boksao sa mnom na pojena da je htio boksati, mogu je boksati sigurno 3 runde, sad kako to završilo, ne znam, 4 runde je meč. Na pojene ne biš sigurno, znači to je definitivno, ali mogu duže boksati, međutim on je pogodio me tu, zaletio se u 13 sekundi 32 udarca on je ispucao, znači kad se uspori snimak, izbrojiš, vidiš, a od ti 32 prošlo je 17. I to je bilo to, znači to je prva bojiš se kad ti neki nokauta, oštećenja mozga, što svi bokseri imaju kad
Mislim, na kraju malo dužih karijera, svi su oni, tresu se, ne mogu, ne razumiješ i šta pričaju, posvaj taj sonačak, ne možeš ga razumjeti ništa. A meni je glupo da ja ikak, meni uvijek zjebaju, ti sad bokser, ti sad, jer to toliko naglo došlo, razumiješ, ja u 7. mjesecu odradio prvi meč, ljudi čitav život. Znači ja, taj momak isti, taj Stefan, kad je boksao, snima. Ivan je tu, on je znači počeo boksati sa 11 godina. Isto ima 21 godinu koji je ovaj David iz prvog meča. Znači on su počeli boksati prije koliko je? Prije 10 godina. 10 godina, to je 2012, jel? Da. 2012, ja sam tako subaš igrao košar. 2013, 14, 2015 je otišao u Njemačku igru košarku, on su već odradili 30 mečeva amaterski, razumijem, to su ljudi koji su bokseri od malena i koji su tako, ja sebe, ne mogu nikako svrstavati s tim ljudima, sad ja, aj s njima oni su ostvarili su, sad ja sebe poredim s ikim drugim, mislim, glupo još uvijek, bar meni, jer ta 3 meča moje, oni su odrađivali u 3 sedmice, razumiješ, jer svake sedmice idu. Drugačije, opet kaže, profesionalno, drugačije amaterski. Prvo posljedica, drugo u amaterskom, prvo od opreme, pa do sudije koji te čuva, više. Sve živo imaju. Mene prvi taj udarac što je pogodio, na primjer, ovaj Stefan u Gradiškoj, sudija odmah u amaterskom prekinuo, kad je vidio da sam zaljudan, odmah prekinuo i izbrio od 8. Drugi put da me ponovo pogodi ili nešto, odmah prekinuo meč. Znači, ne bi ti dao prilik, dok će budeš nokautiran, nemo reći. Normalno ima nokauta, prođe jedan udarac, to je to. Ali sad pitaš me, znači kako to razmišljaš o tome. Ja uvijek, kažem opet, prije sam razmišljao o tome, pa taj prvi meč i sad je nekako to, ta zaljubljenost u boks i u to takmičenje prevazišla to, tako da vjerovatno i koji nisi vidio to takvo razmišljanje, jer ja više ne razmišljam o tome nikako. Tebi svaki sparing nanese štetu ko meč. I to možeš ti sparirati lakše, ali ako se spremaš za meč, moraš i jaki spariraš 4-5 dana, sedmično, brat, iskalkuliš ako je 10 rundi, nek te jednom udari u rundi. To je 10 udaraca danas. Udario te 70 puta. A će jednom, kakvi jednom, udariti jednom u sekundi. Da. Razumiješ, tako da to ni ne razmišljam o tebe nikako. Nažalost, moju. Ali već ćemo doći trenutak kad će to mora doći trenutak kad će te neko namlati muški. Pa se zapitati, ja. Pa ćemo vidjeti onda, hoću li ja nastaviti, neću, tu ja ne mogu sad pričati jer ove 3 borbe su, ajmo reći, relativno bile lagane, ova druga nije bila jer stvarno onakvi udar s mene glava, volio 3 sedmice poslije borbe, znači kolega je bio nokautiran na toj revi, ništa, znači stradan kodno, on dobio jedan udarac, prošao nezgodan udarac, nokaut. A kako je prošao taj što je pio vodu? Ali kažem, ja sam dobio 32 udarca u toj seriji, samo 13 sekundi, 32 udarca, nebitno, naravno, sve to asistiš. Udari to, on je rukom tvojom. On je mene pogodio i u grklju, mene je, znači, grklju bolio 4 sedmice posle meča. Nije bilo, još ono što sam potiskivao grip, prije borbe, onda kad sam se opustio, sve me stiglo, znači, posle borbe, tako da bio je to težak meč, ali doći, bez obzira kasnije, još teži meč, 100%, gdje god van budem išao, bit će teže nek sva 3 zajedno. A taj brat, on je radio prvi, on je otvorio reviju protiv Davida. Rekao, gdje ti je trener? Nema. Ko će ići sa tebom sutra? Kako ćete li vas dvojica, Andy i mene pita? Hoćemo, rekao. Ja i Andy sa njim lagano, peškir, ja ga namočio da što prije padne kad ga bacim. Za ne daj važno. Mislim, Eldar je top lik, ali brate, mislim, svaka njem čast, kogod izađe u ring, kakav god daje, znači, kogod izađe, svaka vam čast, znači, nema ga pravo komentarisati, niko sa strane, da kaže šta će. Brate, uviš ti probaj, pa vidi, on je ušao, probao, krenuo je on tu da vidi šta može, završila prva runda, izašao je on iz prve runde,
sjedio na klupu, ono, i kaže njemu, hoćemo li prekinuti? Kaže on, brate, nije on htio prekinuti, stvarno, on kaže, kako ti odlučiš, ja me maj, nema više smisla, šta će čovjek bokser vamo ubija, još on, kad je vidio da on ne zna u stvari, ništa, tek stisao dao ga, s ovim govore u spor, malo spor, kako ti on, ubćeš ga jebote. Srećat izdržao tu prvu rundu, mi prekinemo i dobro. Boksu je sad i u Cazinu. A jel, koji je on bio? Koji je on meč radio? Četvrti. Onaj kad mu je iz kuta bacao peškira, sudija vraćao peškira. Aha, znam, gledam. Pa šta je to bilo? Ne mogu više sudijama, ide, moraš. To meni nije bilo jasno nikad. Nije meni bilo jasno, ljudi s pošavijom glavi, jebote, sudija ne da prekine. To ti razlika između profi i amaterskog. Ono u amaterskom normalno prekinuo sudija kad... Pa imao sudija pravo to reći? Ne znam, ono prvi put sam vidio da sudija vraća peškir. Ja, to je mene, baš iznenadilo. Ne niješ bas, peškir ide tuče. A kako dođe do toga da dobijete ideju vi organizirati u Cazinu meč? Mislim, čitavu ovu reviju. Pa Tendi kaže da on imao ono prvi put je bio to isto želje da organizira. Ja nismo nikad pričali o tome baš do moje borbe. I do Gradiške, ja nešto razmišljam i botrku. Ja sam konto kad meni ovaj Željko, menadžer, znaš, kaže, organizatori ti nude toliko, organizator nude ovo, zato ja kontam uvijek organizator, to su neki ljudi u dijelima, to je, znaš. Ne, to su ljudi što se bore na kraju. Ja sam gledam Dvanovac, ovaj momak, on se bori i Buraz njegov, mladi momci, ekstra momci, baš respekt, i za sve to što su napravili, to je druga godina bilo da prave reviju. Jebote normalno, likov, repni, to sad nešto. Biznis nekak. Ma ja, koliko treba para, znako nešto i rečeo nam cifru, masna cifra. Poruku dobro, jebi ga ono. Mislim, pored te cifre računaj da imaš još smještaj, da imaš dvoranu, da imaš... Što je najsmješnije ti kad dođeš na neku reviju, ništa to ne primijetiš. Sad, na primjer, mi ovdje sjedimo, ja ne primijetim da ovaj mikrofon 300 maraka. Da, ma znam, to sad si... Da ovaj 100, sam od sebe 500 maraka, stolca, knjiga, kafa, nebitno, sve ovdje izgleda ovako kako izgleda, treba pare. A ti kad dođeš kontaš, platio ring, platio borce, nebitno, i to je to, kao ma. I, ajde reko, javit ćemo se i mi odemo. Prvo savješ kao da se mi obratimo i kaže čovjek dobro, mislim znamo ko smo, on kaže ko ste vi? Šta ko smo jebot, mi smo. Pa ko ste na papiru, razumiješ, ne možeš ti organizirati nešto nisi. Nisi otvorio, nisi klub nikad, nisi ti fizičko lice, organiziraš događaj jebot, ne ide to. I to je bilo ono prva blokada, ja sam rekao, ma daj, bježi, neću batali, ovo jebot ima, koliko je to bilo, znači 6.11. je bilo u Gradiškoj, mi smo na ideji došli 10.11. kontal organiziran 29.12. Bio ovako četvrtak bio 29. Nakon ovo tamo koncert i ovo sve, dijaspora je tu, rekao, bit će puno. Hajde, rekao, u četvrtak, to ono, ne izlazi niko ko izlazi četvrtkom jebote, rekao, sigurno će neki loši koncert biti u četvrtak, rekao, to je ekstra dan. I mi, u savez, tako kosti, šta ste, ništa. Pa kako ste riješili to što niste? Pa ništa, onda ja otvorim ušcem, ja imam svoje fazon kao tim dani i nešto. Ja to legalizujem, rekao, ajde, otvorit ću ja udruženje, to je klub. Pa smo preko toga onda išli, onda smo tražili sponzore i sve ostalo. Šta dolazimo, onda smo potpisali ugovori za dvoranu. Međutim, dobijemo 3 koncerta u Cazinu, rekao ekstra. Ko će doći? Ako bude 500 ljudi, bit će dobro, bilo na kraju 600 ljudi. Mislim, smiješno za ono što smo mi očekivali, ali ok, nama je bilo, meni je iskreno ideja bilo samo da boksam što više. Jer ja se toliko nam kažem, čim se završi meč u Sani, dajem odmah idući u Gradiškoj, dajem idući. Svako 2 mjeseca ja bi sad išao rad borbu. A kako je sad uskladiti pripreme s jedne strane, a s druge strane, haj sad ganjaj organizatore, ganjaj ko će doći. Nikad više, znači rekao sam. Vjerujem. Majke, možda za Bihać, mislim šalit nikad više za Bihać, vjerovatno ćemo raditi sad kad. A sad novi dvorana. Hoćemo biti dvorana ove godine, hoćemo lupći raditi u dvoranu, možda nešto na otvoreno.
Može si i to, mislim sad će to biti 100 puta lakše, prvo imaš šemu Iskustvo, kako se to da. radi, imaš iskustvo, imaš klub na kraju krajeva, znači legalan si već, znači nema ti, ja sam udruženje čekao da mi se otvori 3 sedmice i to ono, danas će, pa nije ovaj bio vlad, pa nije onaj sad, da ne pričam, na kraju kad sam završio napisao ja idem s tim papirom da otvorim račun u banci gdje ću uplaćivati sponzor. I sve papire iskupim, dadnem i odem kuću, ono, hajde, to će biti gotovo danas, sutra. Naravno, ona je to predala sutra, što danas kad može sutra. A meni svaki dan, ne znam, ne mogu to objasniti koliko. Mi smo krenuli s tim mjeseci po dana prije, nam si govori kao prerano, znaš. Nemate potrebe toliko sreće da smo krenuli mjeseci i po dana, da smo krenuli onaj kasnije. Ne bi stiglo ništa. Ne bi stigli ništa. I mene zove sutradan, a svaki dan kad te neko nazove, ne nazovete niko od njih za nešto dobro. Ne, uvijek su loše vijesti, da. Kaže, imam problem, hajde dođi. Sad to je bilo, znači imam blok treninga ujutru u fitnessu, pa imam par sati slobodni, to ili budem sa djetetom ili nešto, onda naveć opet svoj trening, vaši treninzi, između je ili organizacija ili odmor, znači nemaš treći. Ja. I ja imam sat vremena, bukvalno taj dan da odmorim, malo kad popijem kafu, kaže, hajde dođi do banke. Možda dok i kao da dolazim da reci šta je, kaže, vi pogriješila ime u rješenju mom za klub. Kaže, ne može se napraviti račun, a jebote, isto toliko. On napisal Daniel, nije Daniel, nego Daniel, znači jedno slovo pogriješio, sve između. Gotovo, ja. Sve što je krenulo, on izbil krenulo, što je moglo krenuti, krenulo je. Tako da i to, 7 dana su izgubili ništa, samo dok se to time preprvilo, dok je račun ponovo krenuo u aktiviranje, toga šta već rade, ne znam, još za Sarajevo nazad, uglavnom posla preko glave. Eto, tako da kad smo završili, meni je samo bilo da to krene i da vidimo da će biti. Biće revija, biće sve, ne mora da ispadnemo, sad razumiješ, nije to zajebancija, ti ne znaju ljudi, ko što sam ja gledao, te organizatori se čuo da su to ljudi u odijelima, tako i momci koji boksaju profesionalno ne znaju da ja jendi to organizujemo, ne razumiješ, prvi put da smo novi u tome. Jeste zadovoljni za prvi put kako je sve ispost? To. Baš ekstra, ne samo što volili da je bilo više ljudi, ali eto, dobro je i ovo. Pa dobro, malo vas je taj datum poremetio i sve, vjerujem da je imalo uticaja na to. Imalo je utjecaja i to, bez obzira nama je sam bilo da odradimo mečevi, da pobijeli smo, znači sad, meni je tu druga pobjeda, dobio sam ponovno poslije te borbe, to jest nedavno sam dobio, imao 15 dana možda u Austriju da idem raditi, međutim, sam slomio šaku na tom meču, nisam mogao prihvatiti. Ali eto, znači već... Pa šta je plan za dalje? Hoće li biti opet kakvi revija u Bosni, ili sad sljedeći korak jedino isključivo ići vani? Pa nije, znači ima sad revija, sad iduća borba je 34. 95% da je to taj datum. U Sanskom mostu ponovno. Znači Sana Fight Night 3. Vjerujem da će biti spreman do tada. Brat, ja sam rekao, znači pitao sam imam borbi do tada, kažem, neće biti ništa. Znači do tada i bolje da mi zaraste skroz ruka i da lagano, 3 mjeseci ima. Rekao, dobro, to je kraj aprila, već maj. Rekao, ja se sprijem tako da odmah u maju mogu iduću borbu raditi, ako prođe. Znači ovako prođe kako treba, odmah u maju ću gledati. Iduću maj, juni i onda ponovo će biti Gradiška i sad kad, znači i ovu godinu planiram raditi bar 3-4 borbe. Prošlo mi je bilo ekstra, 3 borbe. A ne bi odbio ni otići vani, tući se sa... Ne, ja ću iduću ponudu poslije Sane 100% ići vani. Znači tu ćemo onda vidjeti šta smo. To će biti pravi test onda. Ali, znaš kako, vani, moja kategorija je zeznuti su teška kategorija, ti sve preko 91 kg. Ja prirodno nisam, ajmo reći, teškaš. Kilama jesam, teškaši pravi su 2 metra i kusur, 1,95 m, tako. Ja sam dobio ponudu protiv Albanca, 9-1 profi skor ima, 1,95 m, 115 kg ovako. Eto, to je samo prva ova ponuda koju sam dobio da dočaram.
Tako da ono, ima opcija da radim tu teško, ima opcija da spustim malo kilažu ispod 91 kg na cruiser, Andy je poluteška je ispod 81 kg, znači. Ali koliko bi bilo, koliko ti imaš 110 kila možda, jel? Ma ne, 110 kila ima, znači sad kad sam odmarao ruku i kad su ovi praznici bili... A koliko bi bilo bili... teško sad spustiti toliko kilažu? Ma ne znam, je li moguće ikako. Mislim, znam da jes moguće, ja sam igrao, dok sam košar igrao sam na toj kilaži, 90-91. To je bilo prije, vidljevete, prije 4 godine sam ja imao zadnji put 90 kila. Ono, kad sam prešao jednom, to nikad se još vratio nisu. Kad sam prešao 105, to je to bilo. Tako da ja 105-106 kila imam već 4 godine, 3-4 godine. Ali ono, ja većinom imam 107 kad treniram jednom, 2 put dnevno, ono, 7-8 treninga sedmično, 107. Ne pazim šta jedem, ništa. Ona kad sad znam, na primjer, za borbu, evo ove 3 kako si išlo, onda je 2 treninga, znači neki 13 treninga sedmično. Onda sam od sebe dođe na 105 i jebi ga na zadnji ovako 15 dana krene malo pasti ishranu. Onda taj stres malo prije borbe i to mi nastiš glad. Ista 3-4 dana prije. Tako sam na prvu borbu imao 102 kg, drugu sam imao 105, treću 104. Ono, to je tu. I to je neka kilaža koja meni uopće nije teret. Znači ja 102 kg mogu imati, samo malo da pazim ishranu. Kontam da mogu imati 99, 98 da pazim ishranu, a ovi 7 kg onda bi ono bilo skidanje kila, kako skidio ovi. A da, onim dekama, zajebanci. Vodu izbacivati i to. Ali to mogu raditi jednom u pola godine, znači mislim da ne bi bilo pametno baš uvijek ići na tu kategoriju. Ubusni bi uvijek radio tešku, a vani bi moglo i zavisi opet od ponude, jel, u teškoj kategoriji, jel, to je cruiser. A da mi reci, sam na primjer sad nakon ovih iskustava, 3 borbe po organizaciji, ovaj fight što je bio u Cazinu, jeste li kad ti i Andy, ili eto samo ti razmišljam da to sad bude baš klub, da ide, da se idu grupni treninzi, da ide neki sparing, amaterske borbe unutar kluba? Nismo zato što... Mislim, obzirom da nema boks klub u Bihaću, evo prilike, evo ljudi. Znači, klub mora biti prvo u savezu, da bi izlazio na ta amaterska takmičenja, treba ti financija, ali tako, znači treba para, a para nema, jel? I drugo, to je treće, znači treba ti, ko će boksati, ne možeš ti izaći, ne možem ja Andy ići boksati, trebaš ti ispoštovati 4-5 kategorija, 4-5 boraca. Ne mislim da se krene po postepeno tokom par godina, da se upisuju djeca mlađa i ono... Pa to je neki plan, sad sam ja zapao u tom planu, tražim prostor, ako ne bitno sada će biti klub, neće, ali meni ako planiram ići vani, smiješno da se ja spremam u teretanu, da ja sparingujem u teretanu, da nemam ringa, da ja spreman uložiti sad neki određen iznos, da napravim tu neku dvoranu. Ja bi najsretniji bio kad u garaži mogu napraviti da bude ono Philadelphia, ono. Rocky. Ma ja, i to je sad idući taj neki plan, kažem, već klub postoji, samo što nije aktivan. Ja, na papiru je on tu, da. Imam sad klub zbog tog, te organizacije ne bi se drugačije mogli organizovati. Tako da, čim prostor taj ispadne, ja ću napraviti, čisto radi sebe, a onda vidjet ću ako uspijem uklopiti te grupne treninge i to, bit će i toga. Mislim, postepeno. Prošle godine u ovo dobu nisam apsolutno mislio da ću boksati ikako, znači ja za godinu dana... A šta te je natjeralo da uopće kreniš s ovim instrukcijama boksa i fitnessa? Šta je bio okidač? Naši privatnici koji nisu odgovorili na 15 prijava za posao. Pa dobro, onda se odlučio za stvar u svoje ruke. Od 2018. samo obezbeđenje, znači ja sam i vani zapravo, ne od 2018. od 2015. stvari, ako sam otišao vani, trebao mi je posao, nisam zarađivao, kao šarke je dovoljno. Ja sam otišao prvo s poslom, pa onda igrati. Radio sam, znači, ko security u ovim kampovima izbjegličkim, migrantskim, 2015. 16. 17. I onda se vratim ovamo i godinu dana sam uživao u toj ušteđevini. Rekao ja sad dat, i fakt sad zato nikad nije, meni ljudi pitaju kako smo ovo kaže igrati 12-13 godina, trenirati svaki dan, ja sad više ni ne gledam košarnika, meni košarka nije, gadi mi se, znači ne znam u NBA-u ni ko igra, ni gdje, ni šta. Zato što sam, kad sam se vratio, uložio, sve to što sam zaradio, idem sad baš uložiti u sebe samo i dati
ovu sezonu maksimum ono jedan da vidim da probam otići negdje ozbiljno, jer to mi je ono bilo već, koja je to godina bilo, 2017, znači ja za 96. godiš, 21 godina sam imao, to je zadnji voz. I onda dođe Bahrija Kosatica koji dadnem da igram 15 minuta na taj sav moj, znači trud za laganje. Aj rekao, Batalo, ovo je, rekao, nema više, ono, 2019. smo rekao, staneš s košarkom. Ne napomenuo, živ bio na pitanje šta je bilo. Ne znam šta sam pitao, zašto su krenuo sa ovim instrukcijama boksa i fitnessa i ovoga svega. Znači, kažem, vratim se tu izvana te godine, onda me iduće godine bakrač naš vidio, onako fizički sam uvijek izgledao solidno. Bez uvijek sam igrao košarku, ljudi su uvijek misli da ja ono da bildam. A u stvari sam ja kažem, ono, čisto uporedo, išao u teretanu. Kao, gdje radiš, šta radiš, ne radi nigdje, ono, igram tako za klub, zarađivao sam faktor Bihaća, ono, po utakmici, finu cifru, više nego od boksa. Kaže, hajde, ako se radio tako migrantima, treba će meni vođe za ove kampove i to, kad krene u Bosnu, kako migrante u Bosnu, neko stilu, mislim se ono, 2018. bio ovako, pa tako je krenulo, ja. Kažem, vidiš i sačekaj. I u maju on mene zovne, kaže, hajde, kreni malo raditi i to, i onda, kaže, kad krenu ti kampom, mi ćemo to preuzeti, uglavnom, u septembru smo 2018. mi neka preuzeli te kampovi, ja sam tu bio 2018. 19. I pred kraj 19. me direkt UN, on straža security, pitali da pređem kod njih, kako neće, 3 put veća plata, ono. Da. I tu sam se zadržao, znači, 2020. 2021. I onda je ono, kako je ova migrantska kriza počela stajati. Onda nema posla, višak, nema, policija počela preuzmeti kampove. Znaš, onda se višak i to je to, jebik. Ideš, ajde, čao, zato što ti ugovor takav, od danas dosta, on te mogu raskinuti ugovor svaki dan. Tako sam u aprilu nekada raskinul ugovor, to je 1. april je bio kraj ugovora. I ja rekao, hajde, ono, ne žuri mi se, razumiješ, sada nešto tražim, polako ću. Ja uzem mailom, pošljem 15 prijava na neka mjesta koja su mi bilo onako, ono... Zanimljivo. I sad nije moj CV, čobanski neki CV, nisam ništa radio, razumiješ, radio sam van taj posao, ovdje sam vodio, bukvalno, 36 ljudi sam imao, ono, pod sobom kod bakrača, vamo sam u UN-u radio, znači nije neki CV da je sad, da dolazim prvi put pitan za posao. Da. Nijedan, znači, odgovor nisam dobio, ni poziv na razgovor, ja dođem da vide ko šta si. Jebote, ili ovo moguće, znači, ono, da ti ljudi ne zovnu na razgovor, moraš imati, znaš, kako od nas ide, jebik, preporuku. I šta ću, rekao, jedino što znam raditi, čitav život sam u teretani, čitav život u sportu. Meni su još, dok sam košark igrao, uvijek ono, ovi iz kluba, hajde, mogu s tobom u teretanu, mogu malo, može, ja sam uvijek to nisam nikad naplaćivo, razumiješ, jer ono, hajde sa mnom, ideš, kada ću ti, ja uvijek ti trenirat ćemo skupo i meni treba uvijek neko. I ja rekao, hajde da vidim, ja bih objavio na Instagram, ljudi su počeli, a taj prvi dan dobio sam možda ovako 50 poruka. Od ti 50, ono, 8 je krenulo, ali ono, vidio sam baš... Da ne postoji interes neki, da. Ja rekao, ima ono nade neke u tome. Mada su ono svi bili skeptični s početka, i moji, i žene, znaš. Mislim, ona je uvijek govorila kreni, jer to je jedino što znaš, a to ono u čemu te vidimo svi. Ali meni je trebalo da se ohrabrim, ajmo reći, da kažem, ajde idemo sad tim putem i nema nazad. I to je. Nisam pokriva da sam nikako. Nikako, znači i nebo, ono stvarno više ne razmišljam ni o čem drugom, nego samo kažem, tu sad kad nađeš nešto što hoćeš da radiš, što ima smisla da radiš, ono ti ciljevi, neke stepenice, samo spakuju jedna drugu. Jer ja sam bio na jednoj, meni na primjer ne znam koji posao da radi, meni ne bio jasan cilj, ne vidio ako je 100 korak kraj. Ajmo reći ono, znači to je to me težimo svi. Evo u fitnessu nekoj dvorani, to je moj neki cilj, ajmo reći. Nebitno sad gdje, u Bihaću, u Njemačkoj negdje. Ako je to kraj, ok, ako je u boksu kraj, neka titula, ok, znači znaš gdje je kraj. U drugim poslima ti nemaš kraj. Da. I ja sad znam na kojoj sam ja stepenici do tog.
razumiješ, do tog cilja. Tako da ono, ni ne razmišljam o nečem drugom, samo slažem sad jedna drugu i idem polako dalje, pa vidit ćemo dokle. Evo, još ne za dođe kraj, neki pošto Albanac. smo ovdje već koliko sati, 20, jel, prilike, koliko ima. Evo ti ja rekao, zove Endija, da mi se pričati. Kako zove. Evo, još 2 pitanja za kraj. Mogu pretpostaviti odgovor, ali ko ti je najdražiji bokser svih Canelo. vremena? Ko? Canelo. Zašto? Svi vremena, jel? Svih vremena. Svi vremena, ovaj gospodin ovdje, Muhammed Ali. Ja sam očekivao da ćeš reći Tyson. Nije, volim Tysona, volim, ali Ali mi je najdraži zbog te njegove karizme i svega to što je išlo uz njega. Trenutno današnjice mi je Canelo, on mi baš ima taj stil. Volim taj meksički stil, nije ono Oni su prilično zajebani u boksu. Mislim, volim ga gledat, ne volim boksat tako neki. A znaš šta me nikad ne ide u glavu? Ja fakat ne pratim boks, upućen sam u te neke glavne borbe. Šta misliš o Tyson Fury? Ono što me ne ide u glavu, kako čovjek može izgledat onako? Ti kad bi ga vidio, brate, bi li ikad rekao da je ono boks? Pa eto, za sirotinju, znači Tyson Fury i Joshua Jaja, ovaj Čajić, pa me čovjek hamo nakautirao. Ono, barem, ne znam, on je fenomen je frajer. Znači, u boksu nema apsolutno veze izgled. Normalno da ono, ti kontaš da bi... Ona je napucani, treba biti... Po defaultu ne možeš izgledati ko Fury ako treniraš jebote. Da, istopće se. Da, to meni ne ide u glavu. Kako se više istopilo? Pa istopilo se i moj koliko 200 kila, pa se istopilo na 104. Nešto se istopilo, ali ovo ne ide. I evo, za kraj, šta misliš, smatraš Jake Paula pravim bokserom? Pošto je to na internetu najjača tema, sada opet ima borbu za 2 mjeseca. S kim? Za mjesec da isto nekakav taj Fury, ne znam šnija. A s onim to mi je Fury. Da. Imaju 27. februara borbu u Saudijskoj Arabiji, 26. Ma vrat, on ti ima, razumiješ, prvo pare da ne mora boksat, znači boksa svaka čast, ideš. Ali mislim, zamjerio mu ljudi što se nikad nije borio s bokserom. Vas to to nekakve MMA, sad se vraćaš na početak građenja karijere i on isto nije. Naprimjer, profesionalnu licencu boksersku ti u Italiji, naprimjer, ne možeš da odbiješ za odrađenog amaterskog meča. Ne jednog, ni kako sam ja čuo, 70. Znači ti ako šiš boksat u Italiji, sad zamisli ja idem sa 2-0 skorom, boksat protiv njihovog nekog debitanta. Koji ima... A ja imam 2-0 kao profi skor, on ima 70 amaterski meč, ali 0-0 skor. Da. Sad ti to kad pogledaš, kontaš mu ovaj iskusniji. Jes, juče. Tako ti i Jake Paul isto, on ima amatersku karijeru, ali jedna sličnost između Amerike i Bosne, što ne treba izgledati ta amaterska karijera. Trebaju pare, neke, da te hrane nekim protivnicima. Pa on isto trebaju pare i mi izgleda trebamo pare. Ali evo, ne znam, znaš za to mi je Fury, šta misliš kako će proći borba između njih? Jer ovo je prvi put da se bori s bokserom. Pa to od Tyson Fury Buraz. Jel? Da. Eto, nisam znao. Mislim da će ga dobiti ovaj Paul. Na bodove, na knockout, na nešto. Ne može to ići na bodove, nema šanse. Jel zato što će dobiti pare, da izgubi, ili zato što misliš da je bolji? Ma mislim da je bolji, ovaj isto Fury je isto nekako to isforcirano ušao u to, nije on... Zato što je brat, pa je. On je više onako fitness model i to, ušao je u taj boks, ne znam kad, zbog brata, tako da nije on baš neki sad bokser naspram Jake Paula, Jake isto trenira, ali kažem, to on je, koliko ima, 5-6-0. Ti moraš graditi sebe ako nemaš amatersku karijeru, pa jebote, ja sjećam, meni je Kurt, trener prošli, našao jednu borbu. On je mene pitao, kaže, hoćeš ići raditi meč? Kakav meč? Ja tad nisam imao ni pojma da bi kad radio meč, ništa, znači Endijem se nisam ni upoznao. Kažu K1. Kako će raditi K1, ja nisam u životu udario nogom. Kad ne veze, ti iš njega na ruke dobiti. Nije on nešto, kad i on prvi put ide, nije nešto, znači čak bar raditi nogama, nešto trenira, bog ja ne treniram. Ja odem. Sad će nije bilo borbe. Ja odem tamo... Znači ti se pripremio da si ideš tući sam? Nisam, to je bilo 2 dana prije tog turnira. Kaže ono, šica nama, pa hoće. Ja nisam rekao nikome, ni želim nikome. Rekao, ode, treba trener, jebi ga tamo. Ja treba ići raditi borbu K1. I taj je tu Krnjić, bio sam što je bio u senior A, on je meni prijavio u senior B. Krnjić, normalno nikomu se neće prijaviti, a u senior B svi bježe, razumiješ, od njega, u senior B, tu kategoriju. I onda dođu ljudi koji su dobri. Ja sam trebao raditi borbu s tim jednim momkom, međutim mi došli tamo, naravno,
U Bosni kao, moraš se prijaviti 2 dana prije. I to je to, završeno prijavljivanje. Mi dolazimo tamo, prijavili se iz Poturkovog kluba, prijavili na dan borbe iz Gladiatora. Onaj Adnan Redžević što drže klub u Sarajevu, znači klub ubice ljudi, je posto došli. Kažem ja kutra kuća, ići na ždrijebanje, veli oma kako ždrijebanje, veli vidiš da su to cigani, Ubice, došli, no nema. Ali hoćete reći, znači kad sam došao sam, kad sam vidio s tribina, taj ring prvi put uživo, ono. Jel kavez bio ili ring? Ne, ring. To ti ono adrenalin neki koji ti samo iskustvom možeš potisnuti da toga nema, da se ne obazireš na to. Zato se vratim na tog Jake Paula, znači on je morao prvi meč izaći s nekim levatom, samo da izađe iz publike, da ovo da dostika drugi meč, opet malo neko bolji kvat, prvo je radio sa onim ne znam, neki košarkaši, ovo ono. Ali ne bi, sad je 6. meč pobjedio Anderson Silva koji je MMA, ali dobar bokser, isto moj fin neku karijeru, znači dobar meč je pobjedio. Sad dalje kako će biti, vidit ćemo, nek moj Bog pomoći. Hvala što si došao, bio mi je veoma zanimljiv razgovor, što si podijelio ove anegdote, ovi zatvorenika iz Banja Luke. Tako da, hvala, pa vidit ćemo, ako bude opet kakvi borbi, kakvi novi iskustva, dogovorit ćemo ljeto kad bude, da se ne smrzavamo. A ide Andy ne skija. Ide Andy, kad će onda će on doći sam, moraš ga nagovoriti. I Damira ćemo zvati ovdje da ispriča svoju priču. Damir ovim priča baš zanimljivo. Doista ubojica.